Pozdrav ekipa, ovoga puta nešto sasvim novo. Dakle ekipa, odlučili smo se za kupnju rezervnog auta. U zadnje vrijeme tražim puno na oglasnicima. Cijene su jako skočile gore zbog ove inflacije, tako da sve modele koje sam tražio na internetu i na oglasnicima i svagdje cijene su bile katastrofa. Dakle, ljudi su digli toliko cijene tih auta u nebesa da to nisu istine. Našli smo nešto zanimljivo, nadamo se da će vlasnici tih auta dopustiti nama da snimimo ta vozila, naravno. Dakle, 2 auta smo rezervirali, jedan smo rezervirali sad u 3 sata, on je tu susjedni grad do mene, nekih taman 15-20 minuta imamo do njega. A drugi auto imamo nekih 40 minuta, tako, 35-40 minuta vožnje. Tako da ekipa, stay tuned. Dakle, ekipa, sad kad smo došli, skužili smo jedan opasni auto koji se zove Ford Fiesta AMG, ljudi moji, ide gas. Auto nas čeka tu sa ove lijeve strane, kao što vidite već. Evo ga ljudi, kao što vidite, došli smo po prvi naš auto, to je Renault Clio. Evo ga, ovako ekipa, dali su nam da snimamo, pitao sam im za potvrdu, rekli su da možemo snimat. Da mi pogledamo zadnji dio. Ovaj zadnji dio ne znam zašto je novi stavljan, doboš kao što vidimo je ubijen. Imamo zimske gume, to je on rekao da je komplet nove stavio, kao što se vidi šare su top, znači nove gume imamo. Nigdje hrđe, što je najbitnije kod ovih auta, nigdje nema hrđe i od ispod nigdje isto. Da je sve bez hrđe. Prednji diskovi su, ajmo reći, blago ubijeni, pločice su isto blago ubijene. Ovdje s ove strane isto nema hrđe nigdje. Evo, otvorili smo motor, sad ćemo da pogledamo motor. Ovdje je neko nešto bojao, kao što vidite. S ove strane je nešto bojano, sve u bijelo. Skužili smo i da ima ovako ogrebotine tu po ovim stranama, isto da je neko nešto tu radio, bio je u lakirnici ili nešto. Dakle, ima novi tehnički prijavljeno do iduće godine. Ovo nije dobro nikako. Pa i s ove strane isto. Sve je puno ulja. Tako da, još ćemo pogledati iznutra. Malo, evo vidite, ovdje isto dole da je curilo ulje. Evo ovako ovdje. Tu je isto curilo po svemu ovo ulje. Cijeli blok je pun ulja. Hoćemo vidjeti još tamo iznutra kak ima. Evo ga ovako iznutra kako izgleda taj Clio. Dakle, grijanje sve radi, novi radio, ima papire. Ekipa, pod ovaj auto ništa. Ovaj auto otpada, kako smo i rekli. Tako da idemo po drugi. Pa sad smo na putu po drugi auto, idemo pregledati taj drugi auto. Ovaj auto bio je na oglasniku 900 eura. 1.2 motor, 16 ventila. Na kraju su bili dosta nezadovoljni, zato sam i prekinuo snimanje. Čovjek je jednostavno maknio papire od tehničkog i od svega da se to uopće ne vidi ništa. Ugasio čak i auto. Tako da. Uglavnom, idemo sad po drugi auto. Idemo vidjeti šta se tamo nudi. Drugi auto ćete vidjeti uskoro, tako da stay tuned. Nas ekipa, došli smo Mini Morris nas čeka vani. Kao što vidite, stoji već za prodaju. Dakle, ono što ste vidjeli odmah u početku videa, ovaj tu dio, zapravo hauba nije bila do kraja zatvorena, tako da je za sad sve ovo kak treba. Neće da upali, akumulator je prazan, sad ćemo ga spojiti na naš auto da će ga upaliti. Dakle, motor sve kao što vidite perfekt, uredno. Evo ga iznutra kako izgleda naš Mini, sve perfekt, novo. Evo iza kako izgleda. Sve perfekt, novo, dakle ekipa, sad ćemo probati ga startiti. Ako kablovi su spojeni, sad ćemo potvrditi da li će ovo raditi ili neće. Ide proba, dakle, spojili smo. Ide proba opet. Evo ga, upalio je, dakle. I to na zub, ljudi. Kočnice su isto katastrofa. Pahni, kao što vidite, ovaj ni nema. Pahni ima, ali su diskovi loši. Evo ga, ovdje smo otkrili malu hrđu na vozačevim vratima, kao što vidite ovdje.
pročitire se, možda je to negdje do ovdje nekih 20-ak cenata, znači malo bed. Onda imamo ovdje isto s ove strane malu hrčicu isto na vozačevim vratima. Evo kad neko dobro gume. Dakle imamo hrđu i s ove strane lijeva naša zadnje svjetlo isto hrđa. Mora novi auspuh ići. Zadnje svjetlo za registraciju ga nema tu. Evo ga kako izgleda ovaj. Pregledali smo cijeli auto. Sve je, kako bi se reklo, u redu, osim tog auspuha i kočnica i te malo hrđe što ima. To ćemo riješiti, ovaj auto smo kupili. I onda sutra idemo po njega i to je to. Onda ćemo u garažu popisati sve dijelove što treba. Prvo ćemo prije toga nego što uopće odemo po njega ćemo naravno riješiti probne tablice. Prvi dijelove ste vidjeli na ovom videu su naravno bile prednji zadnji diskovi plus pločice i naravno novi auspuh, to će biti cirka nekih 200 eura računam. Tako da to je ono što smo vidjeli, ovu hrđu ćemo riješiti, to isto nije problem, nije puno hrđe, malo je hrđe, tako da to nije problem. Najbitnije je to što je motor suh, pali na zub, akumulator je bio prazan jer auto stoji već, koliko je rekao čovjek, 6 do 7 mjeseci auto stoji. Tako da smo se odlučili ipak na kraju da ćemo uzeti tog minija. Pozdrav ekipa, dobro jutro. Evo trenutno imamo 20 do 8. Dakle idemo trenutno po naše table. Dobili smo probne tablice, dakle 2 komada. Ovdje imamo samo za države članice Europske unije 69 eura. I onda ovdje imamo obradu, znači naše nove prometne i naših ostalih svih papira koji su potrebni da bi uopće mogli dobiti prometnu, košta 13 eura. Dakle ekipa, pozdrav, krenuli smo lagano evo prema našem autiću. Imamo ovdje registracije, sve ostalo što nam treba, papire i sve smo dobili. Došli smo po našeg minija, stavljamo tablice i palimo ga, ide gas. Da evo, idemo na Shellovu benzinsku, da mu ulijem 100 direkt unutra i onda ide gas. Ide mini, ide gas, ljudi moji. Hvala puno na gledanju, uskoro puno novih videa u vezi ovog minija. Dakle, novi projekt u kući, budite pozdravljeni, uživajte.